Pemirsa, pemerintah Kabupaten Badung mesemaya pacang ngicenin wantuan kalih yuta rupiah per kepala keluarga kakak di tatkala Hari Raya Besar Keagamaan. Realisasi puniki pinaka kesumekenan Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo miwah Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta di tatkala kampanye. Pinih ke pertama, program puniki pacang kelaksanayang ritat kala pengrauh Idul Fitri. Sane ketar kayang memargi tanggal 13 Siki Maret sane jakirau. Ngenenin indik implementasi program Inucap Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta Mausang, paketan dane sampun maprakanti sarang dinas sosial, mangda wantuan Inucap side kalimbakang anut skadi tetujuan nyane. Dane talar ngawohin regulasi indik pemargi program punike kantun proses perencanaan. Dane talar ngawohin regulasi indik pemargin program punike kantun proses perancangan, seni kaptiang ritat kala pengrauh Idul Fitri warsane mangkin program punike sampun side kelaksanayang. Menenin indik pendataan warga penerima bantuan, Gus Bota Mausang tim transisi sampun laksanayang pendataan ring sejeroning desa antuk mastikayang data sani kapupulang anut sarang kriteria penerima bantuan. Sekretaris Daerah Sekda Badung Ide Bagus Surya Swambe taler matutang realisasi bantuan Hari Raya Keagamaan kantun kedabdabin rawuh mangkin paketan dani kantun nyakayang peraturan Bupati Perbub anggen dasar hukum ring sajoning pemargin program Inucap. Manut Sekda Badung wenten sawetara prasarat sane patut kejangkepin calon penerima bantuan. Sekadi madue penghasilan tik humpe ring sort 5 juta rupiah bulan, nenten ASN utawi anggota TNI mewah Polri, saha madue KTP Badung tur berdomisili pinih kidik 5 warse sane kacinayang antuk surat keterangan saking kepala lingkungan suang-suang. Parwate Bali Pos Nguningayang.